खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआर राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो बिटिआरनि जा राजखान्थिनि बारहावा बे राजखान्थिनि बारहावायाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि राजखान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बे समावनो गोबां सोंथि सिखारबाय थादों दि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो गाव हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंबाय आरो दिनै बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो गोख्रोङै फोरमायदों दि फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों दैदेन जानाय बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो हारसिं बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि गेलेगोन आरो बेयावनो गोबां माने दान्थे बिदान्थे जाबोगासिनो दंमोन जेराव बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सरकार सलायगासिनो दं बे समाव बिजेपि दोलोआ माबोरै हारसिं बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बुंखो बेखौ लानानै माखासे बेरेखा दोलोआ गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामबोदों राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो माखासे माने बाथ्रा बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गाव हारसिंनो गेलेनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन थिग बेबायदिनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव गाव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन नाथाय जेरैबायदि एनडिए सरकारजों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एलायेन्सआव दङ बेबायदिनो थागोन नाथाय बिसायख'थिया आलादा गेलेगोन आलादा बिजेपि राजखान्थिया गेलेगोनब्लाबो नाथाय मोनफ्रोमबो गासै 40 बियाबाव बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि होनाय जानाय नङा बिजेपि राजखान्थिनि एबा बिजेपि दोलोआ जेराव देरहानायनि सम्भावना दङ आसा दङ बैफोरबायदि बिटिसि बियाबावसो बिजेपिनिफ्राय बिजाथि गसंहोनाय जागोन थामहिनबा जाय बियाबाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि होआ बैफोर बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो बिजेपि दोलोआ मदद होगोन प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो बैफोर जायफोर बियाबाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि होआ एबा बिजाथि फसङा बैफोरबायदि बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो मदद होगोन होननानै प्रमद बर'खौनो मदद होगोन होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदों जेराव बे समाव गोबां माने सोंथि सिखारदोंमोन जे प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मानो गाव हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनो हाया बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दम दङब्ला हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन आरो बे समावनो बिजेपि दोलोआ फिन आरोबाव बे बाथ्राखौनो रोखा खालामदों जे बिजेपि दोलोआ फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव गाव हारसिं गेलेगोन नाथाय हारसिं गेलेगोनब्लाबो गासैबो बियाबाव बिजाथि होनाय जानाय नङा आरो जाय बियाबाव बिजेपि दोलोआ बिजाथि होआ बैफोर बियाबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिजाथिखौनो एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौनो मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायो दानिया फैदों बिदिब्ला रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सायाव सोंथि खालामनायाव हारसिं गेलेनाय एलायेन्स खालामनानै बिजाथि महरै एबा बिजाथि फसंनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो माबोरैहाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ मदद होगोन आरो गाव हारसिं जे बिथांमोना एबा बिजेपि दोलोआ गेलेगोन जे बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लादोनि बिटिआरत निर्वाचনত আমি অকলে খেলিম কিন্তু এইটো নহয় যে আমি গোটেইকেইটা সিটতে খেলিম যিমানটা সিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান সিটত আমি খেলিম তাত 40টা সিট 40টাৰ কিমানটা সিটত আমাৰ শক্তি আছে আমি 15 তাৰিখে মিটিং কৰিম আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমি ধৰি ললো যে আমাৰ শক্তি 20টাত আছে তেতিয়া আমি 20টাত খেলিম বাকি 20টাত আমি আন বিশেষকৈ আমাৰ এনডিএৰ সমৰ্থনত আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দল আছে আমি নৈতিক সমৰ্থন দি দিম য'ত আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ কিন্তু প্ৰথম আমি চাব খুজিছো যে আমি আমাৰ সংগঠনৰ বলত আমি কিমান কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিম মিত্ৰতাটো এনেকেই থাকে আমাৰ যোৱাবাৰো তেনেকৈ মিত্ৰতা হৈছে এতিয়াও এজিপিৰ লগত 2-4টা সিটত আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আমি তেনেকৈ ইলেকশ্যন খেলোঁ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ এইবাৰৰ কোনো নতুন কথা নহয় প্ৰত্যেকবাৰে বিজেপি বেলেগে খেলে ইলেকশ্যনৰ পিছত একেলগে হয় এইটোৱে নিয়ম যোৱাবাৰো আমি তেনেকৈ খেলিছোঁ বিটিআৰত নিৰ্বাচনত আমি অকলে খেলিম কিন্তু এইটো নহয় যে আমি গোটেইকেইটা সিটতে খেলিম যিমানটা সিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান সিটত আমি খেলিম
তাত 40টা ছিট 40টাৰ কিমানটা ছিটত আমাৰ শক্তি আছে আমি 15 তাৰিখে মিটিং কৰিম আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ শক্তি 20টাত আছে তেতিয়া আমি 20টাত খেলিম বাকী 20টাত আমি আন বিশেষকৈ আমাৰ NDAৰ সমৰ্থনত আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দল আছে আমি নৈতিক সমৰ্থন দি দিম য'ত আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ কিন্তু প্ৰথম আমি চাব খুজিছোঁ যে আমি আমাৰ সংগঠনৰ বলত আমি কিমান কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিম মিত্ৰতাটো এনেকৈয়ে থাকে আমাৰ যোৱাবাৰো তেনেকৈ মিত্ৰতা হৈছে এতিয়াও AGPৰ লগত 2-4টা ছিটত আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আমি তেনেকৈ ইলেকশ্যন খেলোঁ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ এইবাৰৰ কোনো নতুন কথা নহয় প্ৰত্যেকবাৰে বিজেপি বেলেগে বেলেগে খেলে ইলেকশ্যনৰ পিছত একেলগে হয় এইটোৱে নিয়ম যোৱাবাৰো আমি তেনেকৈ খেলিছোঁ BTRত নিৰ্বাচনত আমি অকলে খেলিম কিন্তু এইটো নহয় যে আমি গোটেইকেইটা ছিটতে খেলিম যিমানটা ছিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান ছিটত আমি খেলিম তাত 40টা ছিট 40টাৰ কিমানটা ছিটত আমাৰ শক্তি আছে আমি 15 তাৰিখে মিটিং কৰিম আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ শক্তি 20টাত আছে তেতিয়া আমি 20টাত খেলিম বাকী 20টাত আমি আন বিশেষকৈ আমাৰ NDAৰ সমৰ্থনত আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দল আছে আমি নৈতিক সমৰ্থন দি দিম য'ত আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ কিন্তু প্ৰথম আমি চাব খুজিছোঁ যে আমি আমাৰ সংগঠনৰ বলত আমি কিমান কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিম মিত্ৰতাটো এনেকৈয়ে থাকে আমাৰ যোৱাবাৰো তেনেকৈ মিত্ৰতা হৈছে এতিয়াও AGPৰ লগত 2-4টা ছিটত আমি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আমি তেনেকৈ ইলেকশ্যন খেলোঁ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ এইবাৰৰ কোনো নতুন কথা নহয় প্ৰত্যেকবাৰে বিজেপি বেলেগে বেলেগে খেলে ইলেকশ্যনৰ পিছত একেলগে হয় এইটোৱে নিয়ম যোৱাবাৰো আমি তেনেকৈ খেলিছোঁ